Kırbeleşi pavetimize ona gerek. Bu kendinize sağ ol demeyeceğim. Ayaklarınız hep olsun. Bizde, ben de ana baba yok idi. Sudak rayonu Taraktaş köyünde. Rusya'ya çıktık. Bek soğuk idi. Bek korladılar. Tekmeden vurup çıkardılar evden. 51 yıllar ne kadar Duanın layık yeri camidir. Ama biz bunda toplanganımızın sebebi bu Karakun'la bağlı. Bu nokta bundan vagonlara oturtup halkımızı sürgün ettiler. Onun için bunda toplandık. Dua okuruk camide, bunda da okuruk anarık. Ama yeri Allah'ın evidir. Ya? Dua okumak. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا